Ne juma njega ngakunyita ugeni hari Ngahiha cia Kiumia. Mutongoria wa bururi mundu uria urenda siasa ri eke atia? Wale wanataka 2022 shauri yenu. Na hihi ri we ugakorwo ku? Mimi niko nyumbani. Gavana wa Machakos okuga ati uhoro-ini uyu. Alafu huko tutamenyana nao, hata mimi nitakuwa hapo. Aikari aitora ria Kirangi mwina mateta mariku? Uhoro wegie njohi twehererio iyo eretwo Kanyonde. Arutwo ri ni marathoma. Ona wanengere mwana mbia cia guthie thukuru kwamba guka gutonya guthaka nyamu kau karego Kanyonde werothwo ithu atumia twi hateka-ini. Aya makoretwo makinywa njohi ri ni undu uriku ungi mareka? Bia marakomba cia macani na thimu akomba mbia icio mutumia gutura na gikabu no muico-ini agacoka kumenya mbia ni ciathirire ciothe. Muru wa ithe witu ungiikara utanywite njohi ri ungiika atia? Ngiacha nini ndanguka kibaba. Ati unangukanga nini? Ndanguka kibaba. Na riu ri hihi no uhote guikara utanywite njohi? Ya mimi niwe hiyo siwezi bila sija kuja. Mutongoria wa bururi uri na mundu urenda gukurana thie na mbere. And also to take this opportunity, which is not normal, but to introduce to you a lady I have known for most of my life. Na riu ri wamumenyeire ku? I met her for the first time swimming with my father, and my father told me, this one looks good. Na thutha wa miaka guthia ngari gugiikara atia? And lo and behold, some 20 years later, it came to pass. Undu ungi ungiongererwo mwigie? Also firm, and when required, very curly. So I have to be very careful. So ladies and gentlemen, I introduce to you Margaret Kenyatta, our patron for Beyond Zero. Karibu Margaret. First Lady, riu kanya ni gaku. Your Excellency. Gavana wa Machakos waiga ni ukugeria kwaria ruthiomi rwa atiriri thie na mbere. Andu a nyumba ya Mumbi nindamugeithia na gitio kirene muno. Njitagwa Dr. Alfred Mutua, gavana wa Masako na muthoni wenu, na ndi mutongoria wa kiama kia maendeleo chapchap. Ni ukinyukitio wega teterithia. Ni kwenda kuga ati ndururi cia Ikamba na Gikuyu ni andu amwe na ni andu a thayo kuma ndemi na mathathi. Tuturite hamwe na thayo maturaini na ona biashara-ini. Twendanite muno na turi athoni tigu. Niguo turi athoni. Turi athoni kuma tene na mundu na muthoniwe matire magwa ni mwato na ngitiriha tigu niguo ni hau. Asanti sana. Getwo Nungari Wambui, tuonane juma yukite thiini wa Ngahiha cia Kiumia.